turabaramukije mwese bakunze b'ikiganiro haracariho ivyizigiro. Amahoro y'umwami wacu Yesu nakomeze kubana namwe. Turabaha ikaze kuri channel yanyu haracariho ivyizigiro TV. Ubuntu bw'umwami Yesu ukomeze kubabaho. Wibuke kugira abone cyangwa subscribe, ugire like na commentaire munsi kugira ngo ubashe gutubwira nimba wabikunze cyangwa duterera ikindi cyumviro. Imana iguha umugisha. Haleluya. Tugiye gusangira ijambo ry'Imana dusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe n'intumwa Yohana ibice byaho 8:32. Aravuga ngo kandi muzomenya ukuri kandi ukuri kuzobaha kwidegemvya. Ijambo tugiye kuganiraho rirafise teme cyangwa ijambo ry'umutwe rivuga ngo kugendera mu kuri. Kugendera mu kuri. Ukuri rero ni iki? Kubera muri ino si ari ukuri kw'abantu, ariko kandi hakabaho n'ukuri kw'isi, kandi hakabaho n'ukuri kw'Imana. Ukuri kw'abantu kurabesha cyane, kuri kw'isi kurahenda cyane, ariko ukuri abana b'Imana bakwiriye kugenderaho ni ukuri kw'Imana. Kandi uko kuri tugusanga hehe? Tugusanga mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niko kuri. Ijambo ry'Imana niryo rishobora kuyobora umuntu mu nzira y'ukuri, ariko isi ntabwo yakuyobora mu nzira y'ukuri, ariko inzira y'ukuri uzayirongorwamo n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana niryo rizashobora kukuyobora mu nzira y'agakiza, mu nzira y'ukuri. Birivuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kuzabaha kwidegemvya. Biri kongera ikavuga neza ko abantu b'Imana batishwe no kubura amafaranga, batishwe no kubura akazi, batishwe no kubura kiriya na kiriya, ahubwo bishwe no kutamenya. Hari amakuru bategerezwa kumenya ariko batamenye. Rero kutamenya ayo makuru bica bizana urupfu ku buzima bwabo. Ni byiza kumenya ukuri kwerekeye ubuzima bwabo. Iyo umuntu yakiriye Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwe, ababaye icyaremwe gishasha. Mu yandi majambo, kugwara, ubukene, indwara n'ibibazo kuri we biba bisezewe, kubera birivuga ngo mu mishagu ya Yesu twarakize. Ubundi kugwara ntabwo ari natirere ku buzima bw'umukristo. Ramasuta bareya. Isi yaraduhaye ukuri. Isi yakubwiye ko hariho amoko atandukanye, ariko ukuri kw'Imana nta moko menshi ahari. Imana izi amoko abiri. Ati gute? Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'abantu bamenye Kristo, ubwoko bwa kabiri ni ubwoko bw'abantu bataramenya Kristo. Ivy'aya moko nawe uzi aryo ubaye, aryo uherereye, arya moko ari na benshi bayahagararaho, akumva umukobwa we atamushingira umuntu wo mu bwoko runaka, akumva we ubwiwe atoshingirwa cyangwa atotwagwa n'umusore wo mu bwoko runaka, atokubakana nawe. Ico ni ikinyoma cy'isi. Isi rero irafise ikinyoma yubakiyeho, ariko abana b'Imana turakwiye kubakira ku ijambo ry'Imana. Ubakiye ku majambo yo mw'isi cyangwa ukuri ko mw'isi asa n'umuntu yubatse inzu ye ku musenyi. Birivuga ngo isege nyiraza biragwa, bisurira kuri nyanzu irasenyuka, kandi isenyeranya ryayo riba irikomeye. Isenyuka ryayo riba irikomeye. Ni hehe twashiriho kubaka? Ni ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni urutare. Ijambo ry'Imana niryo ryonyene umwana w'Imana akwiriye kubakaho inzu ye, ubuzima bwe, maze bukabasha gukomera. Ivyubakiye ahandi hantu birashobora gusenyuka, ariko ibintu bishobora gukomera ibintu vyubatse ku ijambo ry'Imana. Wubake ku ijambo ry'Imana, nta kizakunyiganza, nta kizagusenya. Kugendera mu kuri no kugendera mu ijambo ry'Imana, no kugendera mu c'Imana yavuze. Birambwira ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa. Abana b'Imana badatanga bariko bagendera mu kinyoma, ariko kugendera mu kuri ni ukurekura imbuto yawe, ariko ukaba wizera ko ivyo utanze udataye, ahubwo urabifite. Mu gihe runaka uzabona ivyimburwa bimatanye n'ico wakoze. Kugendera mu kuri ni ukugendera mu c'Imana yavuze. Haleluya. Nugendera mu c'Imana yavuze ku buzima bwawe. Kugendera mu kuri ntabwo ari kugenda seru n'amakuru wumvise kuri radio na televiziyo no kuri YouTube no kuri Facebook, ahubwo ni kugendera mu kuri kw'ijambo ry'Imana. Baratangaza ibihuha, bakavuga ibintu byinshi bigiye kuba mu isi, bagatangaza indwara nyinshi, n'abaprofete b'ibinyoma bakaza bagatera ubwoba abantu. Isi igiye kubikwa, mugiye gupfa, hagiye ku muriro, hagiye
kuba ibyago bitandukanye, abantu bazapfa, indwara zizaza, ariko ndakunda Dawidi yavuze y'ingabo 1000 zizahindikirana iruhande yanjye n'ibihumbi 10 iburyo bwanjye, ngo ariko ntabwo bizangeraho kubera nagize uhoraho ubuhungiro, nta cyago kizegera ihema ryanjye. Dawidi ageze ahantu akagotwa n'urupfu rumugosi impande zose, yacahagarara ahantu hamwe agaca asemerera cyane ati sinzopfa ariko zabaho, abiteze kumbona napfuye muzabitegereza mu bibure kubera sinzapfa zabaho kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza. Imana ishimwe cyane ko yari majambo aho Dawidi yaragize, yaratangaje ukuri, ariko biba ngombwa ko ukuri wizera wemera ukuvuga. Birivuga ngo ibyo twizeye, ibyo twemera ntitubihora nabyo turabivuga. Muri Kristo Yesu twahindutse abera, twahindutse abagororosi. Muri Kristo Yesu twahawe ubuzima atari ubw'abantu. Niyo mpamvu umuntu yakiriye Yesu arakwiriye guhakana ko ari umuntu. Umuntu yizeye Kristo ntabwo ari umuntu, ntuzamwigereranye. No, umuntu afite Yesu indani muri we aratandukanye n'abantu, afite ubuzima bw'Imana, asa n'Imana. Birashoboka mu bigaragara ko mwasangira bisi, mugasangira isahani, mugasangira igikombe, mugasangira inzu, mugasangira chambre, ariko mu isi imwe muratandukanye. Ubuzima afise buratandukanye n'ubuzima bwawe. Kugendera mu kuri n'ugendera muri Kristo Yesu, kubera inzira ya Kristo n'inzira itangira ifunganye ariko ikazorangira yagutse, ariko inzira y'amahonero itangira yagutse ariko ikarangira yose. Kugendera mu kuri n'ugendera mu ijambo ry'Imana, kandi ukuri ntabwo kumenywa na bose, kandi ukuri ntabwo kuvugwa n'umuntu akuze, ahubwo kuvugwa n'umuntu akuzi. Kandi ukuri uzakubwirwa n'iki? Ukuri uzakubwirwa n'uwakumenye, kandi ukuri uzakubwirwa n'ijambo ry'Imana, kubera ijambo ry'Imana niko kuri. Ukuri ni iki? Ukuri nuko atandwara zibaho. Nibyo urafise uburwayi runaka, ariko ukuri nuko atandwara Imana izi ko zibaho. Kubera iki? Birivuga mu mishago ya Yesu twarakiza indwara. Nibyo waranyoye sumu, waranyoye uburozi, ariko ukuri nuko ivyo byawanyoye ataco bishobora kukugira. Birivuga ngo muzaba ibyica ariko ntaco bizabagira. Ukuri ni iki? Ukuri nuko mwisi turi ingenzi, dufise yo turiko turagana mu bwami bwa Data. Ukuri ni iki? Ni ijambo ry'Imana rimatanye n'iki Imana yateguye kubw'ubuzima bwawe. Imana ikumugisha. Birivuga ngo muzamenye ukuri maze ukuri kubaye kwidegembya. Ibaze nk'umuntu badeclare mu rubanza cyangwa perezida adeclare kavuga ati naka mumukure, mugende mumukure mu mpimba, agaca yandika icete, hanyuma uwo muntu barungikaniye icyo cete agaca yiciraho umukabara akaboregwa, agaca yigumira ngaho iminsi ngahe, cyangwa icyo cete bakakimutwara cyari kujya gufunguza wa muntu. Urya muntu akaguma muri gereza nk'amezi. Urya muntu ntabwo agumitsweyo nuko yakoze ikosa, nuko yakoze amanyanga. Ari umuntu yamukuyeko, aho urya muntu agumitsweyo no kutamenya. Birivuga ngo muzamenye ukuri kubaye kwidegembya. Iyo urya muntu yaraza ayo makuru, acaja ku muryango avuga ati munyugururire nisohokere. Kubera iki? Yamenye ukuri. Iyo abana b'Imana bari bazi ukuri, ntiwari gutinya Satani. Abana b'Imana imbere biraca ku mabati ukajugumira, hariya byagenda uko ubwoba. Nta mwana w'Imana akwiye kugira ubwoba bw'ingene azabaho, kubera ko Imana yarateguye ubuzima bwawe uhereye mu ntango kugera no kwiherezo. Birivuga ngo magarara ku ntango nkavuga iby'iherezo. Imana ihagaze mu ntango iramenya iby'iherezo. Imana irazi kazoza kawe. Bishoboka ko utakazi ndetse n'uwakubyaye atakazi, ariko yagushizeho, yashyizeho umushinge w'ubuzima bwawe, yarashyizeho n'iherezo ry'ubuzima bwawe. Ntabwo uriho kubera abantu, ariko uriho kubera Imana. Wigendera mu kuri kw'abantu, gendera mu kuri kw'Imana. Icyo ijambo ry'Imana rivuga aba arico wemera, aba arico wizera gusumba ico abantu bavuga. Hari abantu bahunze igihugu kubera amakuru bumvise y'abantu, ariko atari ijambo ry'Imana. Ariko nshuti yanjye, nuze wubakire ukuri ko mwisi canke kw'abantu, uze wubakire ku ijambo ry'Imana, niho uzakomera, niho uzakwidegembya. Niho atakintu na kimwe kizabaho ubuzima bwawe cyangwa ngo ikugumye warahizagiwe cyane. Data, mu izina rya Yesu ndasenga umwene data aje kumva ijambo ryawe, muye kugendera mu kuri kw'ijambo ryawe, muye kubaka ku ijambo ryawe, muye inyota yo kumenya no gusoma ijambo ryawe, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Urakoze karatuvanega makando
abagwayi bakire, ababoshye babohoke, babise imitwaro yishugwe. Uyu musonga uri kuri uyu mwene data ndawuhagaritse mu izina rya Yesu, watwara inda zivayo, ndahagaritse kino gitero. Mwe kuvyara irabasete indagiye gutwara nisavayo mu izina rya Yesu. Iruka ino ndwara, urugendo rwiyugaye ku buzima bwe ndabwuguriye mu izina rya Yesu. Amen. Imana itabaye ubuzima bwawe, Imana irengeye ubuzima bwawe. Hari ukuri Imana igiye kugendesherezamo, hari ukuri Imana igiye guhishurira ubuzima bwawe abantu batari bazi, ariko Imana igiye guhishurira ubuzima bwawe. Imana iguhezagire cyane. Wifuza gusengerwa ku mutwaro wari wo wose cyangwa ikibazo icyo ari cyo cyose, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahizagiwe cyane, muri umugisha w'amahanga menshi. Wibuke kugira sabone no gusangiza abandi ijambo ry'Imana. Mwarahizagiwe, muri umugisha.